ba luiga thaban mala pratik amida hai byungba olgong suga mala जस्तोन परिस्थिति तसै yang परमेश्वरलाई छान्दा थिबा लागि तयार चाहिँ जिनमला फेबगाउ yang चुदेरी yangला गुंगनि तिनी आर्दन लबा लागि भएको बारी सुमन तामाङ आले तयार ताबमला सुमन चाहिँ यangदा वाइको सी अनि गिडारप्सी प्रभुला महिमा लबा लागि प्रभुले गाछ निबाल लागि नि yangदा डोरेबला सेरमला सु समय yangला सुमन कोलजी किन्जुको तला yangदा रे सुरुलाई जमन जानदा फेरि पनि जय मसीह 저거 양 주들이 버전 가데 코러스 가데 고시남 양라 천버 예수다 자 양 티게 할렐루야 양 सुरुरी 42 नम्बरला अनि भजन दागोइ रोसिमुसिङला कुनेरी तिरेम किनमा जुनेरी परमेश्वर दा मयको दागाइ छु 42 नम्बरला अनि भजन ग्यामे अच्छा yang 42 नम्बर दा चुरिन थान्ची yang 13 नम्बरला भजन दाइ गई जेजेले जैलेन पापरी निक्याल्सी पापलान कैदी त्यो दासी yang जम्मन जना स्वर खोलापछि गई हालेलुया
Sudah bisa salah bajim nananga ingasi sudah bisa salah bajim jali rangani la sudah mati mantande ma bisa salah wahai jali rangani la sudah mati mantande ma bisa salah ngaji kare ma bisa sangai laji kare ma bisa sangai laji jali Yulusa ni dasi nananga ingarang badegasi yulusa ni dasi kimje madolari wangadasi kimje madolari wangadasi nananga ingasi isula pasana tindalai nananga ingasi isula pasana tindalai Jali rangani sesuma rangano yulusa lakana guni Jali rangani sesuma rangano yulusa lakana guni Isula bachana dosani bachana dosani Jali yangalani bangsa sabatarala Jali yangalani bangsa sabatarala ya tala mula manangari sadala ya tala nana ya tala mula manangari sadala bangsa datarana labari nana ingasi sargya maunula nana ingasi sargya maunula Jali yang alami bangsa sabatarala jangan ingati sarga maundola Jali yang alami bangsa sabatarala Jali yang alami bangsa sabatarala nana ingasi sarga maundola ingasi sarga maundola Haleluya nananga jujale ngasi yang zaman diksi Yesus Kristuslah sargam undola haleluya amen sudah परमेश्वरला आज्ञा हिँड्न haleluya yang अच्छा 3 नम्बरला 9 नम्बरला भजन दाइ गई केलान धेरै मुला रोसी मिसोङलाई गई कुनी मेन्दोला रङबा चुजुनी haleluya
ni Minadola ranga bajujuni Ire masino na sidola Yangola turi mubadiri Ire masino na sidola Yangola turi mubadiri Aja balenga mo tasungo Sima matana dana ni dola Aja balenga mo tasungo Sima matana dana ni dola Yambu mangala baiga sai Sima matana dana ni dosai Yambu mangala baiga sai Sima matana dana ni dosai Aja balenga moda tradasi Babala galama bianadasi Aja balenga moda tradasi Babala galama bianadasi Jabalenga moda tubari Tamanga sagadana gunalai Jabalenga tubari Tamanga sagadana gunalai Irairi mi goja kidola Yanada manga se godola Barakat godol hare kidola Yanada manga se godola Dare mayela ngala abina Babala gyala mabyang bari Dare mayela ngala abina Babala gyala mabyang bari Satyala gyalam sumbari Sudah bisa saladola Satyala galam sumbari Sudah bisa saladola Tur-tur mamarari nangri Cita mataba amadorola Tur-tur mamarari nangri Cita mataba amadorola Juali dumulona digdasi Tila jaba tila naiba kudasi Juali dumulona digdasi Tila jaba tila naiba kudasi Jaba galam riprasabi Tamang ayulana sima sorola Jaba galam riprasabi Tamang ayulana sima sorola Jaba galam riprasabi Tamang ayulana sima sorola Haleluya परमेश्वर त मैले ताकै अनि 9 नम्बरलाई तामाङ भजन ज्ञानले यहाँ चाहिँ 114 नम्बरलाई अन्तिम भजन गई तिनी तिनी बिना अनि नाङ्गर बिना मिलुला तिलाई भर आरे Sanagoli nananga, sanagoli juju ali, sanagoli nananga, vajan prabhula, sarjuni darbala galam isuri mula, sarjuni darbala galam isuri mula, chuliri mubadiri na yang si Prabu Yesuda bisa salai, जम्मासी विश्वलाई chuliri mubadiri na yang si Prabu Yesuda bisa salai, asandila rimti magasi sandila nang salalunalai, asandila rimti magasi sandila nang salalunalai, sanagoli juju ali, sanagoli nananga, sanagoli juju ali, sanagoli nananga, bhajan Prabhu
tarbalagalam Yesuri mula Tarjuni tarbalagalam Yesuri mula Tuliri tanin dukana dasai Yesuri sukana sukamula Tuliri tanin dukana dasai Yesuri sukana sukamula Tuli besi ni dobatiri surgari yang lagi mula Tuli besi ni dobatiri surgari yang lagi mula Sana goli jojo ale Sana goli nananga Sana goli jojo ale Sana goli nananga Bacan prabula Tarjuni tarbalagalam Yesuri mula Tarjuni tarbalagalam Yesuri mula Tarjuni tarbalagalam Yesuri mula Tarjuni tarbalagalam Yesuri mula Haleluya. Yang आजै भजन गादै कोरस गादै गोसिना परमेश्वर आजै yang आराधना फुल्गे हालेलुया दगो yang जम्मन जना चुदिरी आजै यंगला परमेश्वर आपदा yang आराधना आजै फुल्गे yang चुदिरी प्रभु येशू दा थानमाला मुला चुंगाला सिम नंगरी 110 नम्बरला भजन दा जम्मन डिक्सी आजै परमेश्वर दा मयको फुल्गे हालेलुया Tanmala mula Jungala simnangri Lesela ariwa Yesula divajan Jungala jindagiri Prabhu Yesuda Tanmala mula Jungala simnangri Lesela ariwa Yesula Bajan Sumala jindagiri Haleluya Haleluya Bagai surang damai Haleluya Singada mayana alasai Jingada tusina aja sai Oh abam singada mayana alasai Jingada tusina aja sai Dilai Tuhan aringada Dilai Tuhan aringada Permisur mula masih Julangada Permisur mula masih Julangada Haleluya Haleluya Tagai surang damai Yang nona abin say, Sujamuling ngadi jenta say. Dilai Tuhan, aringada. Dilai Tuhan, aringada.
परमेश्वरलाई बोलामसे झोलाङादा परमेश्वरलाई बोलामसे झोलाङादा प्रभु येशूलाई धन्यवाद बोला जुगाला सेम्नङ्री ब्लेसेला आरे व येशूलाई देवाजन जुगाला Prabhu Yesu datang malam mula Jungala semangri Blessela hari wa Yesu latihan Jungala cinta diri Yesu yang maiku Lati dini siapa yang mati Jujur melingkring lagi sentangai Yesu yang namai maranglah Chanda ja परमेश्वर आबा जम्मन मन दोर्छिला ओ येशू आबारang namai marang na प्रशंसा ओ हालेलुया येशू याला महिमा याला 찬양하지 저희를 가라라 오 아바 예수 야라 마이마 할렐루야 다가 예수란다 마이마 Yesuranda mahima Yesu yang mahima tagai Abam sing ada mayana alasai Jiwa sing ada dosina aja sai Abam sing ada mayana alasai Jiwa sing ada dosina aja Dilai Tuhan hari ingada Dilai Tuhan hari ingada Permisorlah mula masih julangada Permisorlah mula masih julangada Haleluya Yesus orang tak prosensa tagai Yesus orang tagai Yesus orang Yesus orang lah jaga tagai Yesus orang lah sana baik lala program simpran atma luya si Haleluya oh abarang namai
Rangna प्रशंसा गए Hallelujah. Rangna छन्द जय जयकार त गए बा Hallelujah. Rangna छन्द महिमा त गए नि महिमा प्रशंसा जुननि फुलबाइकिन बोलाबा प्रभु येशू Yelamoiko lalangai प्रभु धन्यवाद तुझे जीवनलाई दर्छ जम्बुलिङ्गी खाल्छन् लाबारिया खम्बा माया यीशुसे लजिङादा खाल्छन् पिन्बारिया खम्बा शान्ति दिन आनन्द यीशुसे लजिङादा सत्य प्रभु ओ येशू जम्बुलिङ्गी खाल्छन् लाबारिया खम्बा माया यीशुसे लजिङादा खाल्छन् पिन्बारिया खम्बा शान्ति दिन आनन्द यीशुसे लजिङादा तुझे मुलाछु नाला सेन्से तुझे मुलाछु नाला सेन्से Babla geri kalbamu ba Yesus'e şasi binti Ala babla geri kwisi Prabu krusari Josi binti Babla geri kalbamu ba Yesus'e şasi binti Gala babla geri kwisi Prabu krusari Josi binti Jambulingla Jamman mandagrin Jambulingla mandagrin maya Yesus'e lajingada Jambulingla mandagrin maya Yesus'e lajingada Yesus'e lajingada Yesu'danu asibadiri jahilin asantiri simoba Rambu abla kula mansi jahilin nalaka bakamu ba Yesu'danu asibadiri jahilin asantiri simoba Rambu abla kula mansi jahilin asantiri simoba Kala aku Sinam Yesus'e lajingada Rala ado Kalkola bisinam Yesus'e lajingada Prabhu Yesu Yesu kata unity Prabhu Gambaling rin kama sa Jambulinggi kalsin Lamariya khamba maya Yesus'e lajingada Kalsin pinbariya khamba Shanti din ananda Yesus'e lajingada Tujhe simula tu Kala senyense Tujhe simula tu Kala senyense Tujhe simula tu Kala senyense Yela moi kolala
तुझे से बुलावांगा sementin zaman permesur apa sementin rang damai marang the prasansa fulava rang dhanyavad permesur apa rang damai marang the prasansa inan nanna tharba binba juni binba oh hallelujah inan nanna sukha sanya kada dukkari tabadiri rubin ba permesur bagi kinta si tabadiri rubin permesur ila mikolala ila chandasila tagai surangda mahima lani dini singada yalana afin sai suzamulingi kagi kenda sai lani dini singada yalana afin sai wa lani dini singada yalana afin sai suzamulingi kagi kenda sai tilai dunia aringada tilai dunia aringada permission la masih chulana permission la masih chulana Yesus apa rang molam si nanda chula rang namai ma rang the prasansa rang la chanda moi ko fulwa lagiri hallelujah प्रभु येशू आभारंग धन्यवाद स्वर्गला आभारंग महिमा प्रशंसा आनन्द लाग्ले जुनी जुनी दोना रोला बाबा सदन सदन रंग धन्यवाद अनि मइगो अनि फुल्ला जो जय जयकार जो महिमा अनि जो प्रशंसा जो स्तुति रंग सदन सदन ता प्रभु जो जम्मन आराधना जम्मन स्तुति जो जम्मन प्रशंसा नै रंग छान्दी धन्य येशू आबला छान्री Amin. धन्यवाद तुझीजीमलाई यहाँलाई सुमन हाल्दा साँच्चै परमेश्वरलाई उपस्थिति राख्दा यहाँदा दोरेप्ला सुजी परमेश्वरलाई मैको लाबरी परमेश्वरलाई प्रशंसा लाबरी यहाँलाई तामुङ घेरी यहाँलन भाका यहाँलन भाषा यहाँलन घेरी वाइकादे कोसी यहाँलाई परमेश्वर आपदा थिम्याङजी सुजा एकदम बडो ताङदो बतामिना साँच्चै तिनी yang ekdom lanan tangma mula yang chu jambuling ri dungal che dangsi chiba duiri परमेश्वर से रंगला गिच्चन जापुई का से ते दुंगाल के हम फेर पारी रंगला चला बलिदान पुई का सुजी सचिन chu jambuling ri lani dini si yalan abin sai jo jambuling ri yangla abam se khalaisin maya alasai isula maya musam chola yangda satin the jaman banda grain laba chu jambuling la banda grain maya laba परमेश्वर da yangchi जय जयकार ल दोला अनि थेदन याङसे थिदोला थेरा छन्न जा याङसे महिमला दोला साचिन याङसे लस दिन मला लानन लानन तुजी मला याङला वर्शिप टिम दा साचिन परमेश्वर दा मयको तकै परमेश्वर दा प्रशंसा तकै याङ दारेम चुदैरी याङला छुनबो परमेश्वरला छुनबो वचन सन्दर याङ निबारी मला चुदैरी याङ तुनबारी याङ प्रार्थनालाई याङला तिनीला चु वचन र सेवा अनि बाबा लागिनी याङला जवान एकदम तामुङ याङला चु इन्टरनेशनल तामुङ स्पिकिङ फेलोशिप ला याङला आराधना लिडर मला याङला मण्डलीलाई नन अनि इसाक तामाङ तयार दै छिन मला फेका याङ छु दैरी विशेष जुरे पास्टर रुबेन मामा मुला अमेरिका क्या रङसे वचन लागिरी प्रार्थना सिंहको तुन भरि रङ परमेश्वरलाई वचन बाबाला जाला लागिनी अनि मलम ऋषिको रोड ऋषिको रङसे प्रार्थना सिंहको उहाँलाई बेद्दी मला So ina zamandan nakula jaimisi ina ada so sampai pun malai zamandan धन्यवाद प्रभु हंगा मैबा तागाई प्रभु यीशु तिनीहरुले दिन समय तिनी बिबार कुनै तिनीहरुले yang नेपाल हिंसे yang भारत भुटान जाँदा हिंसे तासे क्यानाडा तासिन प्रभु यंगले yang रुप तासिन प्रभु रंगला प्रभु सचिना देवला सजिना जुइला अनि पजिसि बाङला मला प्रभु zaman yang rup taisilam प्रभुला मैबला दबा प्रभु रामला प्रभुला
Prabhupada धन्यवाद तिमीलाई समय जो खबर मलाई दानले समय प्रभु यीशु रंगदा मैं बतावै रंगला जासी जुन वचन बास खबर मलाई प्रभु त्यो वचन चाहिँ प्रभु रंग सालवर लागि प्रभु रंगला जादा चाहिँ सहयोग सहायता होला स्पिन प्रभु यीशु र yang चिज जति जना मलाई yang जो जाले दुको आबामा दुको रंगला अनबरे दुको मलाई त मान्छे थाइबर लागि फर्स्ट नाम चाहिँ सिमरे थाम्बर लागि सिमरे थाजिराम रंग चाहिँ सेव गोबा रंगसे नाम दुको प्रभु ले वचन थे बल मलाई मिदर थाइना लाबा जो वचन दुको पिन मलाई प्रभु परमेश्वर से yang दा धन्यवाद प्रभु प्रार्थना बचो वचन र अवधि भरि प्रभु खाजिबे जिसे बन बाधा उनी समस्या खाजिबे आखा गई प्रभु रंग सुरक्षित रंग द रोला रंग ज्यादा प्रभु प्रार्थना बे yang बाजा थाइ सिने yang सु खामबे सु रंगले रंग प्रभु धन्यवाद प्रभु प्रार्थना यीशु सानी आमेन जय मसीह नमन करता Asengda permission malap dun juga. Tala yang sudiri. Sonbo permission la pacan. Ani permission la jagiam yang la kungli pawan mula. Isyakta ngai susame donji. Tala tini la pacan. Sumbari tayar tejir mula yang ngan bertayar mula. Dhanyabad. Kabar kri. Zaman dogda lasso fiapulla jay masiya mula. तिनीलाई छु वचन सेवारी स्वागत मुला साँच्चै नै परमेश्वर द लान तुजुसितकै देख्दा उबिसम परमेश्वर से फेरि पनि छु छु समय तिनी नादा दन्म मुला परमेश्वर से रांगनी दुगुला बेसरी परमेश्वरला छन्ब वचन पाङमला लागिरी अनि तिनी साँच्चै नै छु छन्ब वचन रांगनी दुगुला हुनसँगै शेयर लाबरी 주 मौका yang masih lama nga lanam tangma mula ani खुशी नन मुला तिक्दा उइसम परमेश्वर से तिनी yang ni zambandan lanan माया लाबा मुला हालेलुया तिनी yang ni zambanjuri वचन च्यागे जुरी ngai जकी शेयर ngala स्क्रिन शेयर लादो मुबा जुरी जकी ngai आसिनी है Christ. एकैछिन चुरी ताबैगेन मुला रांगनी दुगु धैर्यला सिगो रन सिगो छु तयार तपाईँ दुईरी यहाँलाई आमोस आल्छि छु कम्प्युटर गेम शेयर लाला अनि ngै जाछु मोबाइल दिन च्याला है त वचन डाइरेक्ट ओके प्रभु द लान तुजिसी तगै फेपको यानी वचन लागिरी प्रार्थना तसी जिनमा मुला वचन द सुरुलाई वचन टपिक नै तिनी बसी खाबो मुला वचन टपिक नै सुरु बसी पाउ मुला रिमेन इन क्राइस्ट पिसिमन पाङ मुला इंग्लिश रि रिमेन इन क्राइस्ट बिबजा नेपाली रिसा ख्रिस्टमा रहनु बिसिमन सुरी पाङ तब मुला अनि जुद तामाङ गइरी yang च्याग्यो बिसम ख्रिस्ट येशू नगरी ताबा है येशू नगरी सोसी चिबा खरंग सोसी चिबा बिबा सन्दर्भले मुला प्रभु दा धन्यवाद तगै चुरी रांगनी दुगुसे चु स्क्रिन दि म्राङला अनि तिक्दै बिसम चु वचन एकदम ngai चुरी पाङबाइगेन लामा अनि चुरी रांगनी दुगुसे च्याबाइगेन लामा एकदम सहज तलदला ल याङनी सुरु तसी तै लगे दरेम चुरी सुरु रि याङसे वचनमा चु टपिक ता च्यागे आमुसे हेरि हो लबिन याङला चुरी पछाडी क्यामेरा गेमन खिचप लजी मुला तिक्दा होबिसम आमोस आले चुरी एकदम नन टेक्निशियन है चुरी नन पियाप्ता द चुरी नन अझ भ्याइदि दबा एकदम नन लाना च्याबताम हिना चुरी टपिक याङसे याङला गुंगरी खासि
mrang jin jitala rang ni se remain in Christ Christmas रहनु बिसमा चुरी बचन्डी पाङबा मुला है नि साच्चै नै तिनी ख्रिस्ट येशू नगरी ताबाबी बजतिगै इन्ना ख्रिस्ट येशू नगरी चिबाबी बजतिगै इन्ना याङसी बचन ग्याम याङसी गोगे है त सुरुरी याङसी गोगे परमेश्वरलाई अनन्तला योजना विवाह ताम याङसी गोगे है येशू ख्रिस्ट नगरी तिक्त तागे हो विवाह ला बारेरी बुझप्ताई थेबन्द गाछजा परमेश्वरला अनन्त योजना नंगरी तिगा मुला विबताम याङसी गोगे परमेश्वर से अनन्त योजना सोझी थे योजना नगरी रंगदेन्छम गा है मोबके आरे बहु विबताम याङसी गोदोला है त चुरी एफिसी 1 4 पत्री चरङसी ब्रेब मुला रंगनिसे नन च्याखम चुरी उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नु भयो नेवचे नै 11 पत्नानन पढबलाला एफिसी 1 अध्याय 11 पत्ता उहाँमा जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पूरा गर्नुहुन्छ आफ्नो अभिप्राय अनुसार 12 पढबलाई हामी ख्रिस्टमा पहिलेदेखि आशा राख्नेहरूलाई उहाँले आफ्नो महिमाको प्रशंसाको निम्ति जिउन सकौं भनेर उहाँमा नै नियुक्त गर्नुभएको छ र छान्नु भएको छ आमेन जुरी परमेश्वरले अनन्त योजना नगरी याङ बनप्ताबा दुईरी है चुरी तिग्दा याङ परमेश्वरले अनन्त योजना नगरी मुबजिम विबताम चु वचन से याङदा प्रश्न उन्म मलाई कि परमेश्वर से जातिनी है परमेश्वरलाई अगाडि याङ पवित्र दिन्छम एकदम पाप आरेबा है निष्कलङ्क ताउ बिसमानमी चु झम्बुलिङला उत्पत्ति चु झम्बुलिङ सेङबा भन्दा दुईरी ngacha enjen याङदा परमेश्वर सी धाम्बा मुबा हालेलुया चु खुसीला तामिन्ना चु लानन ताङबाला तामिन्ना तिनी कति मण्डली सी कति मिगदुगी सी चु ताम्दा आगो बसे लामा है रंगला जीवनना अर्थ तिगा इन्ना बिबताम आगो गोबरी आखामा मुला थेन तबी लामा चु वचन चाहिँ पाउ मलाई कि उहाँमा बेसी पाउ मुला अर्थात ख्रिस्ट येशूरी अर्थात परमेश्वरी है जो से जम्मन से दजा रंगला सेम निबा अनुसार है पुरा लबा मुला है अन्चुरी पाङमा मलाई कि आफ्नो अभिप्राय अनुसार बेसी पाङमा मुला नेपाली ज्ञान परमेश्वरलाई अभिप्राय बिबजा योजना अनुसार इच्छा अनुसार याङदा परमेश्वर से सेङबा मुबा थेदुरी याङजा ख्रिस्ट येशू देन जाम है पहिला देन गाछा एन्जेन आशा थानबा दुगु इन्ना है परमेश्वर थोरी आशा लबा मिगदे इन्ना बेसी मान्छे वचन से पाङमा मुला कि याङ नि दुगु जा परमेश्वरला महिमाला प्रशंसारी याङ नि दियो सोगाए बिसमान परमेश्वर से तिनी याङदा जम्बलिङला चु उत्पत्ति ताबा दुई भन्दा गाछा एन्जेन चु जम्बलिङ सेङमा एन्जेन गाछा एन्जेन याङदा धाममा मोबा हालेलुया अनि उच्च नचुरी 2 तिमोथी 1:9 पत्री चुरी नन च्यागे चुरी नन रानी दुगुसी म्राङखामला उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनु भयो हाम्रो कामको आधारमा होइन तर उहाँको आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रहको आधारमा हो जो उहाँले ख्रिस्ट येशूमा युग अघिदेखि हामीलाई दिनुभएको थियो हालेलुया चुरी वचन से सुङमा मुला दोगला राङनन चुरी नन वचन से पाउ मलाई कि परमेश्वर से जतिनी है याङदा उद्धार लस्युजी र याखर्गी पवित्र बोलावट ग्याम याङदा न्यैस्युजी है अनि ओचे याङला घेला आधारले आइन याङ से लाभ घे अनुसार याङदङ न्योइबा आइन याङनी धर्मी तबसे हो बिसिमान न्योइबा आइन याङनी एकदम नन्तिकी बेला ग्रेनमी तबसे वा याङनी एकदम लानन पडब लाबासे वा याङनी एकदम ती बेला जो रोक्न आरे बादा जस्तो हेल्दी है एकदम स्वस्थ मुबा बिसिमान न्योइबा आइन तर परमेश्वर से जा राङलान उद्देश्य अनुसार ओछे परमेश्वरला अनुग्रहला आधारी हो हालेलुया तिनी ख्रिस्ट येशू से जुग हेन्जेन याङदा थे अधिकार पिनमा मोबा हालेलुया प्रभु द लानन थुजिसि तगै तिनी राङनी दुगुसे गोबनगेन लाबन मुलदाल बिसिङै आशा लाबा मुला ngै राङनी से ngै तिगा पाङबा चु वचन तिगा पाङबा बिसिमन राङनी गोबाइगेन मुलदाला तिनी वचन जति गो बिसम ख्रिस्ट येशूरी याङनी खारङले चिबा बिबनम है ख्रिस्ट येशूरी चिबा रिमेन इन क्राइस्ट ख्रिस्टमा रहनु बिबला
चबिक्री ngai tampang baigin mula है त्योभन्दा अगाडि टिक्दा yang ख्रिस्ट येशूले चिदो बजिम है टिक्दा ख्रिस्ट येशू नंग्री चिसिमान yang सोदो बजिम बिबताम गोबला लागिरी तिनी ख्रिस्ट येशूले जा टिगा मुला हो बिबताम yang नि जम्बन्दुगुसे गोसम है एकदम ज्याबताला हालेलुया तिनी ख्रिस्ट येशूले जा टिगा मुला यागरी जम्बन्दन था मुला विश्वास मुला ओचे प्रेम मुला बिबताम गदे है लानन सेगद मुला यानी केही गोर्गी सम यानी च पोइन्ट दुगु च्यागे ख्रिस्ट येशूले जा विश्वास तेन्जम प्रेम बिबला सन्दर्भरी 1 तिमोथी 1 अध्याय 14 पत्री चुरी 84 पाङमा मला ख्रिस्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेमको साथ मेरो निम्ति हाम्रा प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा उर्ले आयो हालेलुया पाउल चाहिँ तिमोथी त चुरी सुम्बा बेल्ली चुरी पाङमा मला कि ख्रिस्ट येशूले मुबा विश्वास है ख्रिस्ट येशूले मुबा प्रेम अर्थात दया माया है नाला लागिरी परमेश्वरलाई अनुग्रह चा प्रशस्त तसिमान लानन तसिमान ओर्ला तसिमान नाला लुइरी खाजी बिसिमान चुरी वचन से पाङमा मुला है ओचे 13 पत्री नन च्यागे 2 तिमोथी 1 अध्याय 13 पत्री ख्रिस्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेममा तिमीले मबाट सुनेका साँचा कुराहरुका नमुनाको अनुसरण गर बिसिमान चुरी पाङमा मुला हालेलुया तिनी ख्रिस्ट येशूले मुबा विश्वास तिन प्रेम दा तिनी है चोरी पावल चाहिँ तिमोथी त पामा मलाई कि ngai तिनी यङबा ngagyam एसी थेबा तिगी बेला साँचो कुरा दुगुरी अनुसरण लौ बिसिमान चोरी पाङमा मलाई जुन थे साँचो ताम जतिगे ना ख्रिस्ट येशूले मुबा विश्वास ओचे ख्रिस्ट येशूले मुबा प्रेम बिसिमान पाम मला अर्को अनुग्रह त yang च्यागे तिनी है चुनन 2 तिमोथी 2 ला 1 रिन चरणले पाङमा मला यसकारण तिमी मेरो बालक ख्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हौ बिसिमान चुरी पाङमा मला पावल चाहिँ है तिमोथी त चुरी बालक बिसिमान है जजा कोलादुगु बिसिमान चुरी सम्बोधन लाबो मला तिक्दा विसम चुदुरी जा पावल चा लानन खेपा दोषी लानन धिङ तसी जिन्म मुबा अनि थेन्द बसलामा तिमोथी त मेरो बालक ख्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हौ बिसिमान पाङमा मला तिनी ख्रिस्ट येशूले मुबा अनुग्रहरी yang चिसिमान mi yang कोंगनले चिबा दुई हालेलुया अर्चे मुक्ति yang से ख्रिस्ट येशूले यङला मुक्ति बिबा सेदैनन् yang चाहिँ 2 तिमोथी 2 ला 10 रिन 44 पाम होला यसकारण चुनिएकाहरुका खातिर म हरेक कुरा सहन्छु ताकि तिनीहरुले पनि अनन्त महिमा सहित ख्रिस्ट येशूमा भएको मुक्ति प्राप्त गर्न सकुन् हालेलुया चुरी पाङमा मलाई कि यसकारण चुनिएकाहरुका खातिर बिबजा छानप लावा दुगला लागिरी ngai हरेक काम गदे ngai सहपताला ताकि है थेरै दुगुसे जतिको लागौ अनन्त महिमा चा ख्रिस्ट येशूले मुबा ते मुक्ति त यङगरी खामगाई बिसिमान पाङमा मला तिनी जम्मन ताम दुगदा सहप ताबारी खामला बिसिमान पाल्छ तिग पाङमा तिga tamja sap ta do nom yang chi jambulingri sosi chi baduri है yangla गुंगरी टेम्पटेशन yangla गुंगरी सतावट दुगु खाबा दुइरी है yangla गुंगरी एकदम नन तिga बिला एकदम नन yangla विश्वास त खलबल अबला ताम गति खाबा बेदी yangla विश्वास त ब्रेन लाबा शक्ति गतिसी yangda अट्याक लाबा दुइरी जा yangsi थेरङमा तामदा मिल निन्दा थुकै चु चम्मन सेका त yangsi सहप लादोला कारण तिक्दा उबिसम ख्रिस्ट येशूले मुबा अनन्त महिमित अर्थात ख्रिस्ट येशूले मुबा थे मुक्ति त yangsi yangमला yangमरी खामगाई बिसिमान चुरी वचन सि पाङ मुला हालेलुया ओर्चे चुरी ज्ञान दिन बुद्धिला सारा सम्पत्ति बिसिमान चुरी वचन सिनन पाङमा मुला कलसी 2 ला 3 पत्री है उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेका छन् हालेलुया नै ख्रिस्ट येशूला भारेर नै प्रचार लावन मुला है राङनिसी जानले सान्सिगो ख्रिस्ट येशूले तिगा मुला बिबताम है अर्को तिगारो उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेका छन् अर्थात ख्रिस्ट येशू नगरी है ज्ञान दिन बुद्धिले ताम गदे जम्मन सारा सम्पत्ति लुकेका छन् बिसिमा जो वचन छ याङदा प्रष्ट लाबा मला उदासी परमेश्वरला महिमाला उहाँको सम्पत्ति बिसिमान्छुरी पाउनु परमेश्वरको अर्थात महिमामा उहाँको सम्पत्ति बिसिमान्छु कल फिलिपी 4 ला 19 पत्री 44 ब्रिब मुला मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरुको हरेक खाँचो ख्रिस्ट येशूमा पूरा गरिदिनु हुनेछ हालेलुया चुरी याङसे याङला कि याङला महिमाला सम्पत्ति है खालै नम ख्रिस्ट येशू आफैनो निन्ना इनी याङसे चुताम गोदला
तिनी ख्रिस्ट येशू आफैनन् यहाँलाई सम्पत्ति इन्ना हालेलुया यहाँलाई जम्मन भन्दा बहुमूल्य थोक बहुमूल्य धन ख्रिस्ट येशू निन्ना यहाँलाई भाग यहाँलाई अंश विषयनन् तिके विषय जम्मन से सर्वस्व ख्रिस्ट येशू इन्ना तिनी रांगदेन छम यहाँलाई आवश्यकता मूलतला हो है यहाँनि दुगला जम्मन दुगला सोच मूलतला हो nga kharang si dhani doba nga kharang si man grenmi doba ngai kharang si man lanan sampati os kamap laba bisiman yang sojap tabam lala tara the ain tara yang se godab tamda chu nagi yang la bhag yang la angsa yang la bahumulya sampati bibacha Christ yesunina hallelujah thenda islama Christ yesunari rangden chamnga yang ni zaman jailin tatola hallelujah amen Darim ngabdon men bachan na pointi khaba mula men tinila bachan yang ngai churi yon na 15 अध्याय घ्याम है रांगनी दुगुला गुंगरी ngai share laban mula tini Christ यसुरी taba remain in me Christma रहनु बिसिमान छु ngai tiga lamala topic thanma mula धेरै यहाँसे टपिक च्याग्यो बिसम साचु दाको बुट येशू बिसमान धेरै बचन्डी यहाँसे यङखामला चुरी तिनी ख्रिस्ट येशू से रंगला चेला दुगुदा चुरी याखरकी साचो दाक तेन्जम भोट चा येशू नि नबिबा भारी रि चेला दुगुदा पाङमानगेन लामा खेरी ख्रिस्ट येशू से चुरी लानन पटक तिगा बाङजी ममा रहु रिमेन इन मे Chris Yesu ngaden chamtau nganongri ni chiu nganongri so bisiman Chris Yesu se gari pate bisinon theri yangse mrang laki Chris Yesu se pangmo laki jamman duguda chela duguda mama rahu tini rangsinon semri pangsigo mama rahu bisiman rangsi semri pangsigo remain in me Christma rahonu bisiman rangsi man rangsinon go semnori khengo hai anchuri yangse So योहन्ना 15 अध्याय च्याग्यो बिसम जीवनको स्रोत उहाँमा रहेर मात्र हामीले फल फलाउन सक्छौं बिसमanga चाहिँ पोइन्ट दुगु ngai तयार लाब मला जो अध्यायम साच्चै नै जीवनला स्रोत बिबजा खालै नम ख्रिस्ट येशू आफैन निना याङला लुइला स्रोत हालेलुया जीवनको स्रोत उहाँमा रहेर मात्र हामीले फल फलाउन सक्छौं याङसे तिनी याङला लुइम फल फलबलाबा लुइ खारङलसी याङसे सोखामला तर याखारकिन माध्यमिन्ना ख्रिस्ट येशूरी याङनी सोसिबान चिजी बिसम जखिन याङसे थे फलदा थे रोदा रोन लखामला है परमेश्वर हामीले फल फलाउन सकुन भने हागरको हेरचाह गर्ने किसान हुनुहुन्छ हालेलुया आमेन इन याङसे चुरी चु बचन चामा चरङमा बिसिपाङ ममलकी चुरीसा याङला परमेश्वर है यङसे फल रोना लबरी खामगै बिसिमान हागा दुगुदा वास्ता लाबमुला हागा दुगुदा वास्ता लाबा हागा दुगुदा च्याबा किसान बिसिमान चुरी पाङमुला ख्रिस्ट येशूसे सुरुरिन एकपति पाङमुला है दाको बुट मौ अनि हागाहरु चाहिँ तिमीहरु र किसान चाहिँ मेरो पिता हुनुहुन्छ बिसिमान ख्रिस्ट येशूसे पाङमुला तिनी परमेश्वर सिनन राङला विश्वासी दुगुदिसे रंगला मिदुगुसे रंगला जाजा मिदुगुसे रंगला मण्डली दुगुसे है रोना लाबरी खाम्बा मिधोगाई बिसिमान मानबा मुला तिनी रोबरी खाम्न लगाई बिसिमान थि हागा दुगुदा वास्ता लाबजा परमेश्वरिन्ना हालेलुया हागा जा याङिन्ना जमन दुगुसे पाङगो हागा गाइन्ना बिसिमान पाङसुगो हालेलुया साच्चै नै परमेश्वरले हामी सबैले फल फलाएको आशा गर्नुहुन्छ हालेलुया तिनी परमेश्वर से चु आशा लाबा मलाई कि चु ताम्दा निश्चयता लाबा मलाई कि जम्मन दुगुसे परमेश्वर लागि रोना लाबारी खमगाई बिसमान आशा लाबा मला हालेलुया चुरी याङसी दारेम मेन बचन अझै पनि ngै इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट पाङमाइकेन मला दारेम येशूसे चुरी दुई गोर्गी प्रकारला हागाला बिसेरी चुरी पाङमा मुला है त yang the gorngi aga ja tiga jim bisiman yang se chage yakarki aga inna फल रहित हागा अर्थात फल रहित हागा बिजतिका रोना आलाबा आरुबा हागा अर्को हागा इन्ना फलवन्त हागा थेबि बिजतिकिन रोबा हागा इन्ना अर्थात फल फलेको हागा है एउटा हागा फल नफलेको एउटा हागा फल फलेको हालेलुया अब हामी
फलरहित हाँगालाई एकचोटि बुझौँ हामी एकचोटि फलरहित हाँगालाई याङ्नी दुगु खेन्गे है त फलरहित हाँगा जा खारङबा जीवन मुला फल आरेबा हाँगा रो आरोबा हाँगा जा खारङबा जिम बिसिमान याङ्गे चुरी च्यागे है त फल फलाउन छोडेका हाँगाहरू चाहिँ ख्रिस्टमा धैर्यशील विश्वास र ख्रिस्टप्रतिको प्रेमबाट आउने जीवन घुमाएकाहरू हुन् है तिनी साँच्चै नै रो आरोबा है हाँगा जा खारङबा जिम तिनी रो रोबारी खाबा हाँगा गरी जा खारङबा जिम तिनी ख्रिस्ट येशू ग्याम खाबा है धैर्यता ग्याम खाबा ख्रिस्ट येशू ग्याम खाबा विश्वास तिन ख्रिस्ट येशू प्रतिला प्रेम ग्याम खाबा जीवन द जा आयाङमा गदै हिँड्ना है तिनी चुबी जति किनेको छन् ख्रिस्ट येशू ग्याम जुन जीवन याङ्से याङबान मुला है थे जीवन आयाङबा हाँगा गदै जति गजिम रो आरोबा हाँगा जिम है तो चोराङबा हाँगा त जा पिता से अर्थात परमेश्वर से तिगा सुङमा मुला मती 3 अध्याय 10 पत्री चुरी एकदम लोङमा खाबाला वचन मुला चुरी पिता से चुरी तिगा बिम मुला परमेश्वर से पिताले यी हाँगाहरूलाई काट्नुहुन्छ अर्थात है उहाँले तिनीहरूलाई ख्रिस्टसँगको जीवित सम्बन्धबाट अलग गर्नुहुन्छ है 10 पत्री तिगा पाङ मुला चुरी अहिले नै रुखको फेदमा बन्चहरू परिसकेको छ यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ हालेलुया तिनी चुरी धोङ देन्छ्याम हाँगा अर्थात दागला धोङ बिसिमान सम्बन्धन लाभ जाछु याखाकी धोङ जेकेन आइन हाँगा जेकेन आइन तर चु सन्दर्भ जा याङला सन्दर्भ इन्ना हाँगा याङ इन होइन्छम तिनी साँच्चै नै रोना आलाबा हाँगा त परमेश्वर से थाला विषय मान्छुरी वचन से पाङ्ग मला अर्थात परमेश्वर से खेरङमा हाँगा दुगुत जा ख्रिस्ट येशू तेन छ्याम मुबा है जीवित सम्बन्ध ग्याम छन्दो सम्बन्ध ग्याम अलग लसिमान थाम्ना है थेन्द बसलामा हाँगा तिगा बेला रो आरोबा हाँगा जा चोराङमा प्रकारले जिम है जब तिनीहरू ख्रिस्टमा रहन छोड्छन् तब परमेश्वरले तिनीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई इन्कार गर्नुहुन्छ है रो आरोबा रो न आलाबा हाँगा दुगुदा ख्रिस्ट येशू से परमेश्वर से तिगलाला परमेश्वर से थेन्ना न्याय लाला र थेनी दुगुदा इन्कार लाला याङसे चुतामेनन गोदोला है परमेश्वर न्याय लाबा परमेश्वर हिँड्ना है भजन संग्रहला 89 89 है 14 पत्री च्यागो विषम धार्मिकता दिन्छम न्याय जा परमेश्वरला सिंहासन जकिन्न विषमान पाङमा होला हालेलुया थेन्द बेलामा तिनी खेरङबा रोना आलाबा है हाँगा दुगुदा परमेश्वर से तिगलाला थेन्द न्याय लाला उछि हेनी दुगुदा इन्कार लाला विषमान वचन से पाङमा मला चुरी 6 पत्री तिग पाङमा मला है यूहन्ना 15:6 पत्री कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ त्यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन् तिनी है त मण्डली परिवार याङ्सी गोदो बताम तिनी चुरी येशू ख्रिस्ट पामुला कोही मानिस खालै मिदुगु ngaden cham atani bisam nganangri sojiman achini obisam cherangman agarang balasi junja ro aroba rona alaba agamuba arba agamuba cherangman agarang lesman theda baira भ्याङबुङला है भ्याङला कतै थेजा तिगदला हारला है रो आरोबा हागर याङसे नन च्याग्यो बिसम याङसे तिगै फलफुल गदे सुमा रो आरो बिसम थे हागर याङसे थालनी है जुन थासे मान्थे हागा छ याङसे दिनेरी सांगला सोङसोङ खारला ओचे जानते थेला गेबे बतिगिना मेरी खाङ दबजेगिना हो थेरङ मान ख्रिस्ट येशू चुरी पाउँ मलाई कि त्यो हाँगा झै बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ बिसी पाउँ मलाई यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन् है तिनी रो आरोबा हाँगा जा थेरङमा ताबजिम मण्डली परिवार है तारे म्याङले अर्को हाँगाला बारेर च्यागे जुन हाँगा जा फलवन्त हाँगा जुन फलवन्त बिजा फल फलप्ताबा रोबा हाँगा इन्ना चु रोबा हाँगा जा खारङमा हाँगा जिम बिसिमान याङसे चुरी च्यागे है नम्बर 0.1
फलवन्त हाँगाहरू चाहिँ ख्रिस्टमा तिनीहरूको धैर्यशील विश्वास र ख्रिस्टप्रति तिनीहरूको प्रेमको कारण जीवन भएकाहरू। हालेलुया, आमेन। यहाँनिर साँच्चै नै है रो हाँगा गदिजा खारङ मचिमम तिनी ख्रिस्ट यसुरी थेनी गदिला धैर्य तारी है विश्वास ओछे ख्रिस्ट प्रतिला थेनी दुगुदेन छम तब प्रेमला कारण छ जीवन यांगमा गदे लुई यांगमा गदे चुबिबजा ख्रिस्ट यसु ग्याम लुई यांगमा गदे ख्रिस्ट यसुला प्रेम ग्याम ख्रिस्ट यसुला विश्वास ला ग्याम है लुई यांगमा गदे सा रो हाँगा गदे तबजिम वर्षे चुरी पाङमा बोला उहाँले तिनीहरूलाई छिवाल्नु हुन्छ ताकि तिनीहरू अझ धेरै फलवन्त बन्न सकुन्। हालेलुया। चुरी साँच्चै नै वचन दिनुन् चुरी पाङमालाई ख्रिस्ट येशूले है तिनी रो हाँगा गदे जा अझै नन लाना रो नलाबरी खामगाई बिसिमान चुरी पाङमा मला है उहाँले तिनीहरूलाई छिवाल्नु हुन्छ थेनी दुगुदा छाडप लाला है एकदम नन फ्याला बिसिमान पाउला चुबिबजा तिगै नमसाम तिगै यांगसी नन फलफुल दुगो तिगै नन खेतीपाती लजी होइसाम मरादुगो फुइजी बिसाम यांगसी थे मरादुगो गदिदा यांगसी क्यारलसी भ्याङमा मुला है ओछि तिगदा बिसाम थेसी जनालसी मान यांगदा रो पिनगाई बिसिमान यांगसी थेराङमा लाबैन्ना ओछि नन रो हाँगा दुगो दजा ख्रिस्ट येशूसे अर्थात परमेश्वर से छिमलप लसुला तिगदा बिसाम थेनी दुगुसे लानन झन अझ धेरै फल गादे फलप तन लगाई बिसिमान ख्रिस्ट येशूसे मानमा मुला है तारेम त्यो फल जातिकै नम तारेम है रो हाँगला रो जातिकै नम है यांगसे विश्वासीलाई जीवन निचाइ छन् त्यो रो जातिकै नम स्याउइ नम है अंगुरी नम अंगुरला जुपाइन है तर थियाइन तर तिनी रो चा क्रिस्चियन चरित्रला गुणिन्न है फल चाहिँ क्रिस्चियन चरित्रको गुण हो है यसले जीवन र गवाईद्वारा परमेश्वरलाई महिमा ल्याउँछ। बिसी मान्छुरी है उहाँचुरी कोट लाबा मला तिनी फल जातिकै नौ बिसम क्रिस्चियन चरित्रलाई गुणिन्न चुबिदिगी नम याङनी क्रिस्चियन चरित्र याङला व्यवहारिक याङला चरित्र है ख्रिस्ट येशू त पछ्याउ लाबा मिगदेला चरित्र खारङमा तादोला विवाचा त्यो रो हाँगा कि यांगसे फरक तन लादोला। हालेलुया। जुन गुण चाहिँ जतिको लाला जुन चरित्र सितिको निर्माण लाला चुइजा लुई ओछे गवाई ज्ञाम परमेश्वर दा महिमा बाला बिस मान्छुरी यांगसे भ्राङमा मुला। हालेलुया। अनि चुरी मत्ती 3:8 पतिनो चलाई सुङ्न मुला है यस कारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाउ बिसमान चुरी वचन सिपाङमा मुला। हालेलुया। चुरी यानी मती 7:20 पत्रिनु चाहिएको विषम यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्ने छ विषयमा बामुला चुरी सन्दर्भ यहाँ चाहिएको विषम फेरि झुटा अगमवक्ता गति खडा तब मुला है जुन जिल्लामा चाहिँ थेनी गति त खानुमा चिन्छ मोसेबा यिनी गति होसियार ताउ विषयमा यसुसी सुङमा मुला खानुमा इमन थेराङमा मिदुगु त याङसे झुटा मिगते त फडा तमला मिगते त है खारङले सिमान मोसेला बिसम थेन्ना चरित्र ज्ञाम थेन्ना लुरी खारङमा रो मुला बिब ताम ज्ञाम यांगसी थेनी दुगुदा यांगसी मोसेला जुरी पाम मुला येशूसे थेराङमा दुगुदा थेनी गदेला फल ज्ञाम थेनी गदेला रो ज्ञाम नन एन्दी गदेसी सेला बिसमान पाङ मुला ओछे यांगनी चुरी रोमी 6:22 पत्रिनन् यांगनी चाहिँ तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमरा भएका छौ अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन। हालेलुया। यहाँ एकदमै मिठो वचन छ एकदम झ्याबा वचन झ्याबा ल्याङ्मो झ्याबा छोन्मो वचन चाहिँ तिग पाउनुहुन्छ। अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमरा भएका छौ तिनी पाप ज्ञाम याङ फेसी नामी पापला दासुतो ज्ञाम पापला कमरा ज्ञाम याङनी छुटाप तसी मान्मी याङनी है परमेश्वरला कमरा धोबा मुला परमेश्वरला सेवक धोबा मुला है जुन जा अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ तिगो बिचमा हुन पवित्रकरण हिँड्न बिचमा पाउनु मुला तिनी क्रिस्चियन जीवनला चरित्र झ्याबा हो झ्याबा ताबारी हो बिसम मेन पवित्रकरण याङनी तातोला है नम्बर 1 टी पवित्रकरण आतनी हो बिसम याङला लुई याङला जीवन याङला चरित्र है खोट ताला थेरी
ख्रिस्ट येशूसे पाउँ होला पत्रुस चाहिँ चुताम्दा गोब होला है बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ पछ्याउनेहरू पनि त्यसरी नै पवित्र हुनुपर्छ विश्वमा पत्रुसे पाङ्म मला तिनी न्योइबा खालाइ नम ख्रिस्ट येशूसे याङ द न्योइबा ना ख्रिस्ट येशू जसरी पवित्र मुला एकदम लानन चोखो मुला थेराङ त सिनोनन याङनि नन है चोखो ताबारी याङसे सदन प्रयास लादोला हालेलुया अनि त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो विश्वमा चुरी पाउँ होला हालेलुया अनि यो चाहिँ याङसी गलाती 5 अध्यायला याङ 22-23 पत्री याङसी च्यागे विसाम तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम आनन्द शान्ति धैर्य दया भलाइ विश्वस्तता नम्रता संयम हुन् यस्ता कुराहरुका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन है याङला क्रिस्चियन चरित्रलाई गुण गरे पवित्र आत्मालाई फल गरे तिग चिमोम चुरी है प्रेम मुला चुरी आनन्द मुला शान्ति मुला धैर्य मुला चुरी भलाइ मुला विश्वस्तता मुला चुरी नम्रता संयम है चु सेगदे 9वटा सेगदे चुरी है तिनी थे चु पवित्र आत्मालाई फल जा खारङबा हागरी तदोला रोबा हागला फल गदे जा चुइन्दा हालेलुया रोबा हागा अर्थात फलवन्त हागको फलहरु चाहिँ यही हो मण्डली हेचु रो गरेजा याङला लुरी तिनी मुलाकी आरे राङसे राङदा प्रश्न लसिगु चुदेरी हालेलुया पछि चुरी एबीसी 5:9-10 पद चिनन सुङ्म मुला किनकि सबै भलाइ धार्मिकता र सत्यतामा नै ज्योतिको फल पाइन्छ र प्रभुलाई मन पर्ने के हो सो सिक्ने कोसिस गर हालेलुया चुरी बामुला जम्मन भलाइ लबल तामगदे धार्मिकता ओचे सत्यतारी नन ज्योतिला फल याङला रिसमान पाङमा मुला चु फल गरे जा खारङ याङसी याङमा मुलम जम्मन भलाइ धार्मिकता उच्च सत्यतारी है तिनी भलाइ लाबा घेरी याङनी थाकप आधौ विस्मान तिनी पाङमा मुला वचन छे है हालेलुया तिनी ख्रिस्ट येशूलाई धार्मिकता तिन्छम ख्रिस्ट येशूलाई सत्यतारी नन थे ज्योतिला फल याङसी याङला र प्रभुदा सेम निवासी तिग हिन्ना थे लोपा कोशिश याङसी सदन लादल मण्डली है हालेलुया अनि फिलिपी 1:11 पछि चुरी चोले पाङमा मुला परमेश्वरका महिमा र परम प्रशंसाको निम्ति येशू ख्रिस्टद्वारा आउने धार्मिकताका फलले तिमीहरू भरिपूर्ण हौ हालेलुया तिनी त्यो रोबा हागा गरिजा खारङमा तदोबसिम बिसमा चुरी पामुला फिलिपी 1:11 यतिको पामुला परमेश्वरलाई महिमा दिन प्रशंसालाई लागिरी येशू ख्रिस्ट ग्याम हावा धार्मिकता दा है हावा धार्मिकताला रोसे एनी गदे प्लिङ्गो बिसमान चुरी पामुला भरिपूर्ण हौ बिसमान पाङमुला हालेलुया सु रोबा हागला जिम्मेवारी छु इन्ना रोबा हागसी लादोबे घेछु इन्ना तिगला दोबजिम परमेश्वरलाई महिमा दिन प्रशंसाला लागिरी येशू ख्रिस्ट ग्याम खाबा धार्मिकताला रो दुगुसे जा एनी दुगु अर्थात थे रोबा हागा दुगु जा भरिपूर्ण ताउ बिसमान चुरी वचन से पाङ्म भन्ना हालेलुया राङ्नी दुगु द प्रश्न ngadonon प्रश्न थे रोबा हागा राङबा जीवन याङसी सोई कि रो आरोबा हागा राङबा जीवन याङसी सोई है राङनी सिनन याङनी दुगुसिन चो हागा ग्यामसिन लानन ताम याङसी गोखामला राङ खारङमा मुला nga खारङमा मिन्न बिसमान राङसी थेङनी हागा द कम्पेयर लसिमान च्यासुगो nga जा खारङमा हागा परब थजिम nga रोबा हागा जिम कि रो आरोबा हागा जिम बिसमान राङसी विचार लौ चुदैरी मण्डली हालेलुया अन्थिन दबस्लामा तिनी ख्रिस्ट येशूसे बारम्बार याखरकिन शब्द जुरी लानन पटक दोरेप्ला मुला ममा रहु रिमेन इन मी ख्रिस्टमा रहु बिसमान जुरी वचन से पाङमा मुला हालेलुया अनि 15 योहन्ना 15:4 पत्री चुरी पाङ मुला कि ममा रहु म तिमीहरुमा रहन्छु अनि ख्रिस्ट येशूसँग मुला ngaden छ्याम ताउ nga enden छ्याम ताला बिसमान पाङमा मुला हालेलुया जसरी हागा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन
त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ मान्छुरी वचन चाहिँ पाङमा मुला है तिनी ख्रिस्ट यसुरी याग्नि दुकु आतनी ओबिसाम ख्रिस्ट यसुदेन छम याग्नि आसोनी ओबिसाम है अर्थात दागको बोट्री अर्थात त्यो दागला दोंग्री है दागला दोंगदेन छम त्यो आगा टासप तसिमान आचिनी ओबिसाम त्यसै फल फलपला पनि आखाम थेराङ लसिनन ख्रिस्ट यसुरी रङदेन छमगा सोसिमान आचिनी ओबिसाम ख्रिस्ट यसुदेन छम याग्नि आचिनी ओबिसाम याङसे तिनी थे क्रिस्चियन चरित्रलाई गुण न फल गादे जुन पवित्र आत्मालाई फल मुला त्यो फल याङसे रोना लाबरी आखाम मण्डली है त्यन्ता बेलामा श्री ख्रिस्ट यसुरी पामुला कि ममा रहो ngaden छम ताउ बिचमा लानन पटक ख्रिस्ट यसुरी चुरी भङ्ग मुला है एकजना व्यक्तिले ख्रिस्टमा विश्वास गरी क्षमा पाइसकेपछि त्यस व्यक्तिले अनन्त जीवन र ख्रिस्टमा रहिरहने शक्ति प्राप्त गर्दछ हालेलुया तिनी याखरगी मिसे है त्यसै लाबा ख्रिस्ट यसु थोरी त्यसै लाबा विश्वास लसिमान त्यसै क्षमा याङसी जिनमा इन्जम थेमिसे अनन्त जीवन देन्छम ख्रिस्ट यसुरी सोसे चिबा शक्ति जा त्यसै याङखामला हालेलुया ओसे त्यो शक्ति याङसी मान्ने विश्वास से उधार देन्छम ओदै ख्रिस्ट यसुरी ताबा जिम्मेवारी नोन त्यसै स्वीकार लातोला हालेलुया त्यो शक्ति पाएपछि विश्वासले अर्थात मण्डलीले त्यो फल फलाउने हाँगाले है उधारमा र ख्रिस्टमा रहिरहने जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ हालेलुया इन गोबन मुला मण्डली राख्ने चाहिँ वचन गोबन मुला है आशालामा मलाई राख्ने चाहिँ गोबन मुला एकदम हालेलुया तिनी जुन शक्ति याङसी याङमा मुलाने ख्रिस्ट यसुग्याम सुसिचिब शक्ति त्यो शक्ति याङमे नेमजा ख्रिस्ट यसुरी सोसिन चिसी चिबला लागिरी त्यो जिम्मेवारी देन्छम है त्यो उधार द याङसी स्वीकार लादोला हालेलुया अनि चुरी याखरकी शब्द मुला मनो बिसिमान चुरी पाउँ होला ग्रीक शब्दरी मनो बिसिमान पाउँ होला जुन जा ममा रहो बिसिमान पाउँ होला थेद जा याङसे एकदम गहिरो अर्थरी च्यागु बिसम रहनु बिसिमान पाउँ होला अर्थात निरन्तरता दिनु सँगै हुनु वा जिउनु हो भने बिसिमान ताबामुला त्यसलाई शब्द जा थेराङ त सिखाबजिम है त्यन्ता बेलामा ख्रिस्ट यसुरी याङनी ताउ बिबाला कारण जतिको तिमम ख्रिस्ट यसुरी पाउँ कि निरन्तर इनी ngaden छ्याम ताउ है सदन ngaden छ्याम न इनी सो बिसिमान ख्रिस्ट यसुरी सुङबा इन्ना हालेलुया जसरी दागको बोटबाट जीवन प्रवाह भएसम्म मात्र हाँगाहरूमा जीवन भइरहन्छ आमेन गोबन मुला तिनी थे दागला धोङदेन छ्याम है लुई प्रवाह ताबा लुई बगप ताबा कारण जतिको इन्ना थे हाँगा गाते थे दागला धोङदेन छ्याम तासप त इमान चिबा इन्ना थेनाङलसिनन है त्यसरी नै विश्वासीहरू ख्रिस्टमा रहेर तिनीहरूमा ख्रिस्टको जीवन प्रवाह भएसम्म मात्र तिनीहरूमा जीवन भइरहन्छ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा इम्पोर्टेन्ट तामचुरी ngay पाङमान मुला मण्डली परिवार तिनी राङनी दुगुला गुंग्री ngalan लागिरी राङला लागिरी याङनी जमन दुगुला लागिरी है तिनी विश्वासी दुगु जा ख्रिस्ट यसुरी सोसि चिसिमान थेरी दुगु जा ख्रिस्ट यसुला जीवन याङबा है ख्रिस्ट यसुला लुई बगप्ताबा ख्रिस्ट यसुला लुई याङबा दोना है ख्रिस्ट यसु देन छम थेनी गासप तसिमान चिजो बिसम चाहिँ खेन थेन्चेजा तिग याङला थे जीवन तसिन्चिला यदि ख्रिस्ट यसु देन छम राङदेन छमगा जोडा तसिमान आचिनो बिसम थे लुई याङसी याङ आखम है जुजंगाई आत्माला बारे ngay पाङमन मुला है ख्रिस्ट यसु देन छम याङनी आत्मारी ख्रिस्ट यसु देन छम याङ जोडा तसिमान सोसियो बिसम ख्रिस्ट यसु देन छम याङ सदन सँगै चिसिमान है ख्रिस्ट यसु देन घनिष्ठता याङला सोजियो बिसम चाहिँ खेन थेलुई याङसे याङला थेलुई जा निरन्तर चलप तसिमान चिला है हालेलुया आरेम चुरी तिगै अझ पोइन्ट दुगु मला ख्रिस्ट यसुरी याङ खाराङ सिमान सोसि चिगे है ख्रिस्ट यसुरी
हामी कसरी रहन सक्छौँ, हामी ख्रिस्टमा रहनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्ने कुराहरू छ है। चुरी च्यागे यांसी नम्बर 1 di च्यागे चुरी ngai prepare laba chu वचन बाहेक अरू न लानन सेक दुगु ताथामला है तर चुरी जल ngai गोन्गी सम पोइन्ट दुगु ngai चुरी पाङ ममुला है। परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर हाम्रो हृदयमा र मनमा राख्नु र त्यसलाई हाम्रा कार्यहरूका निर्देशिका बनाउनु यसमान चुरी पाङ ममुला है। ख्रिस्ट येशूदेन छ्याम yang सदन सोसिचिबल लागिरि जतिक लदुजी नम्बर 1 di परमेश्वरला वचनदा निरन्तर याङसी याङला लुइरी याङला सेमनङरी है थान्चिमन चिदोला है याङसी वाइकोबा मलानी है जस्तो दुःख नातो सै धन्दा सुद ngayala है जम्मन सिंगा द क्लासेनन येशू ngai एदा आखला दिसिमन चुरी पाङ मलानी थरंगला सिनन ख्रिस्ट येशूला वचनदा याङला लुइरी याङसी थान्दोला अथे ख्रिस्ट येशूला वचनदा याङला सेमनङरी थान्चिमन याङनी याङला विश्वासरी याङयोङ आताना कि है जम्मुलिङरी याङ ख्रिस्ट येशूदा ब्रान्चे चिदोला हालेलुया। ओचे थे वचनदा परमेश्वरला वचनदा ख्रिस्ट येशूला वचनदा याङला घेलाबला निर्देशिका याङसे सोदोला याङला दैनिकी जीवनमा निर्देशिका पद 7 चाहिँ तिगपाङ मला चुरी है। ओचे 2 नम्बरी चाहिए उहाँबाट सामर्थ्य प्राप्त गरिरहनको लागि ख्रिस्टसँग निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्ने आदतको विकास गर्नु विषयमा चुरी पाङ मला है। ख्रिस्ट येशूदेन छ्याम yang सदन ताबला लागिरि जा ख्रिस्ट येशूदेन छ्याम निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध खारंग सिमान थानगामला राङला छुट्टुन विचार मुन्दला राङ प्रार्थना ग्याम ख्रिस्ट येशूदेन घनिष्ठ सम्बन्ध सोबाइगेन मुन्दला राङ एकदम वचन लानन अध्ययन सिमान ख्रिस्ट येशूदेन छ्याम सम्बन्ध गहिरो सोबनगेन मुन्दला है। राङला सेमला तामदुगु ख्रिस्ट येशूद पाङसिमान राङ घनिष्ठ सम्बन्ध सोबाइगेन मुन्दला है। राङला पाटो तला तर याङसे जुन बानी त जा जाङसे जुन बानी बसलाबला मन थे बानी त सदन याङसे बसलाबला दोला तरी पद 7 चाहिँ पाउँ मलाई यो 15 र 7 पछि तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ आमेन। तरी ख्रिस्ट माउला एनी दुगु जा ngaden छ्याम तजी ओबिसाम ओचे ngai पाङमा तामगादी एन्से न्यान्जे ओबिसाम एनी दुगु त जुन जे सेमतला रिगो थेजा एनी दुगुला लागिरी ताला बिसमान ख्रिस्ट येशूसे सुम्म मुला हालेलुया। उचे 3 नम्बरी चाहिँ उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु उहाँको प्रेममा रहिरहनु जुरी नम्बर 3 दि खाजी आज्ञा पालन ताम खाजी है। उथे ओर्से ख्रिस्ट येशूलाई प्रेम रि सुसिचिब ताम खाजी र एक अर्कालाई प्रेम गरिरहनु बिसमान जुरी पाङ मुला है। 10 पद चाहिँ तिगमा मला यदि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ जसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु बिसमान चुरी येशू ख्रिस्ट पाङ्नु मला ख्रिस्ट येशू सुतानन पिताला आज्ञा द मानव लामा मला ओछे याङसे ख्रिस्ट येशू पाउँदा तिग याङसे थे आज्ञा पालन आलसे है। त्यता बेलामा चुरी ख्रिस्ट पाउँला यदि यिनी दुई आज्ञा पालन लजियो बिसम यिनी दुई जा ngala प्रेम रिताला हो बिसिमन पामुला है। साचो प्रेम जा आज्ञाकारिता रिताला मण्डली हालेलुया। चुरी येशू पामुला कि इने दुइसे ngala आज्ञा पालन लजि बिसम इने गति थोरी ngala माया ताला ngala प्रेम चिला बिसिमन ख्रिस्ट पामुला जसरी ख्रिस्ट येशूसे परमेश्वर आबाला आज्ञा पालन लाबा मुला र परमेश्वरला प्रेम रि धन्छाबा मुला 12 पामुला मेरो आज्ञा यही हो कि मैले तिमीहरूलाई जसरी प्रेम गरे तिमीहरूले एक अर्कालाई त्यसरी नै प्रेम गर। 17 पत्रिकालाई पढबलाई म तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिदछु कि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर है। ख्रिस्ट येशूरी याङनी ताबाला लागिरि छ प्रेम लाउ बिसमान ख्रिस्ट येशू पामुला यदि याङसे एक अर्काले प्रेम लजियो बिसम थेनन जा ख्रिस्ट येशूलाई आज्ञा त याङसे पुरा लाबे हिँड्न बिसमान याङसे गोदला मण्डली परिवार हालेलुया। तिनी याङसे छिमेकी त प्रेम लाबा है राङबन्द जजा मिदा राङबन्द ग्रेन मिदा अर्थात थेमी एकदम तामनन पाङबारी आखाम गई है थेमी अन्दोन मुगै है थेमी लाटोन मुगै है लङडन मुगै है तर याङसे प्रेम लदोजी यदि याङसे जम्मन्दुको त प्रेम लजियो बिसम एक अर्कासे याङले प्रेम रि सोजियो बिसम थेनन ख्रिस्ट येशूला आज्ञा त याङसे पुरा लाबे हिँड्न हालेलुया। 4 नम्बर रे दारिम जिन्दामजी वचनद्वारा हाम्रो जीवनलाई शुद्ध बनाइ राख्नु
सबै पापको विरोध गर्नु र पवित्र आत्माको अगुवाई प्रति सचेत हुनु है ख्रीष्ट येशूले याङ्नी जीवनलाई लागि ख्रीष्ट येशू भित्र रहिरहनको निम्ति हामीले के गर्नु पर्यो नम्बर 4 मा वचनद्वारा हाम्रो जीवनलाई शुद्ध बनाउनु वचन ज्ञान राङ्ला लुइदा शुद्ध सोदोला हालेलुया किन ख्रीष्ट येशूले चोराङ विषयमा प्रार्थना लाबारी याङ्दा लोपमुला है नाला अपराध दुगदा माफ लगो विषयमा ख्रीष्ट येशूले लोपमुला प्रार्थना लाबा लागि मत्तीला 6 अध्याय हैन त्यन्दा बेलामा चुरी अर्को नन सबै पापको विरोध गर्नु जम्मन पापलाई याङ्से विरोध लदोजी ख्रीष्ट येशूले याङ सोचिसिबल लागि याङ लगुङरी पापला माध्यम गते लानन खाला है याङदा एकदम ईर्ष्या ताना लाबा डाहा ताना लाबा है विभिन्न खाला पापमय स्वभाव कदे खाला थे दुगुद चाहिँ याङसे विरोध लदोजी सदन याङ तिग लदोजी पवित्र आत्माला अगुवाई प्रति याङ सचेत तसी ब्रादोजी चुबि जतिकिन पवित्र आत्माला अगुवाई थोरी याङ ब्रातोला है तिनी पवित्र आत्मा त राङ्दी दुगुसी पंघामला हो पवित्र आत्मा तिनी ख्रीष्ट येशूले गादा सोसिचिबरी 8 पिनगो बिस्मान तिनी ख्रीष्ट येशूले सत्यतारी ख्रीष्ट येशूले गाइलाबा विश्वास तिन उद्धार रे ख्रीष्ट येशू गेम याङबा मुक्ति थोरी गादा कोङ लसिमान थानगो बिस्मान पवित्र आत्मा त राङ्सी खेनबारी खामला है चु याङनी जम्मन दुगसी लातोला हालेलुया हालेलुया तिनी पवित्र आत्मा याङला सल्लाहकारी ना है पत्तिन तिग बा मलाई मैले तिमीलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेको छ ख्रीष्ट येशूले सुङबा लेङबा ngacha enjin लेङबा वचन ज्ञान याङनी शुद्ध तसी जिन्म मलाई बिस्मान येशूले पाउ मलाई तिनी 17 री योहन्ना 17 तिर्पा मलाई कि तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुस् तपाईको वचन सत्य हो सुसन्दर्भ ख्रीष्ट येशूले परमेश्वरदेन छाम सेलादुको लागि विश्वासीदुको लागि प्रार्थना लाबदुइरी ख्रीष्ट येशूले तिगे पंजी तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुस् है चुनि दुगुदा सत्यरी पवित्र चोखो सोसिगो तिगदा बिसाम परमेश्वरको वचन सत्य हो बिस्मन्जरी वचन चाहिँ पाङ मुला हालेलुया तिनी परमेश्वरको वचन सत्य मुला हालेलुया रोमियो 8:14 पाङ मुला किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन् है तिनी पवित्र आत्मा से डोर्याबला पनि मिगदे चाहिँ केन परमेश्वरका सन्तान हिँड्ने बिचमा चाहिँ पाउमला हालेलुया आत्माद्वारा जिउनु है तिनी आत्मज्ञान सोबल लागि र्याङसे राङ्नी दुगुसे गलाती 5 अध्याय 16 एन्ते 25 पद न राङ्नी चाहिँ छुटन पडबला लस्युगो बिसिङै अनुरोध लाला है थेरी याङ आत्माद्वारा आत्मज्ञान पवित्र आत्मज्ञान खारङलेसमान याङ सोखामला बिबताम थेरी याङसी याङला पछि 1 पत्रुस 1:22-24 पामुला अब सत्यको पालनद्वारा तिमीहरूले आफूलाई शुद्ध पारेका हुनाले आफ्ना दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटाले अर्कोलाई गहिरो प्रेम गर प्रेमले तामुला है तिनी सत्यता याङसे पालन लाबा इन्साम है एन्जी राङसिन राङदा शुद्ध लाबा मला त्यन्द बेलामा राङला जुजाले नगर निष्कपट प्रेम लौ है स्वार्थ विहीन प्रेम लौ हृदय एन्सेनन सेमेन सेनन गिक्सम गिक्ता माया लौ बिस्मान जरी वचन सिपाङ मला त्यन्द बेलामा तिनी ख्रीष्ट येशू नगरी राङदेन छ्यामगा सुसिमान चितोला हालेलुया अझै पनि अन्तिम री चु प्रश्न लाला राङ खारङबा हागा दोबा फल फलप लावा हागा दोबा कि फल रहित हागा दोबा रिबजा फल आरोबा हागा दोगे कि फल रोबा हागा दोगे तिनी निर्णय राङलाई इन्ना हालेलुया आमेन परमेश्वर द लानन थुचिसिताकै राङले जम्बन्दुको द परमेश्वर से लानन मोलम दनसिकै अनि परमेश्वरले वचन एकदम न ध्यान लसिमान सान्स्युजी परमेश्वर से लानन मोलम दनगै वचन से पाङ बाराङनन इनी ख्रीष्ट येशू ज्ञान याङमा उद्धार पछि मुक्ति विश्वास धार्मिकता थोरी याङला क्रिस्चियन चरित्रलाई गुण गरिदा याङसे बडप्तनलाई जुन गुण जातिकै न जुन रोग जातिकै न पवित्र आत्मालाई फल दुगु जु रोग कता याङसे सदन रोनलाई सदन लेनलाई हालेलुया जम्मन दुगुदा परमेश्वर से मलम दन गई जय मसीह जुदी हे याङला पास्टर मदन अगुदा नेदन्ना ताला धन्यवाद नसोफ्या बोला हालेलुया एकदम
Sachin Chris Isuri Danchasi Chris Isuri Kulba Akya Ansar Brasija Yangla Chivandi Yangla Luiri Parmeshwarla Phal है परमेश्वर चाहिँ दोनबा फल रोन लदोबा बचन yang lagung ni basuji Isaac bolda permission malam dan juga sachin yang permission dan cham gida si Yesus Kristus yang re ladola Yesus Kristus yang re cidola bebetam tini basan ngam si lanin jana gonala si sungji permission da dhanyabad dagai tini yang sachin Yesus ri dancha bagade Yesus ri so bagade char juni yang magade ai purano tam masini ba char juni haba gade ja Yesus Kristus batan nangre cidola bebetam tini batan ngam si gorna ji permission da lanan महिमा अनि प्रशंसा जय जयकार वरङसिन यांगला बसन बाङबा कोल्दैन परमेश्वर मोलम नं जुगै दारेम तिनीले यांगला चुदुइदा चुरिन थानमान यांगला जो तामाङ जुम सेवार फेबगा भेनदन yang चुदिरी स्वागतलाई राङी क्योङदान